icagatatu humura iyo ugeze kure kibisobanura ko byarangiye ahubwo niyo tangiriro ryo gukomera. Niyo mpamvu muza mubona abantu b'abasaza nkatwe tubyina, ntabwo tuza tubyina ngo nuko sente yagiyemo, tuza tubyina n'ikidukirigita imbere. Kumva mu rukerera umuntu ukaravuga mu ndimi yagendana mu muhanda ukumva ateye ikivugirizo c'indirimbo. Mukecuru yabahaye atonora intoryi zo gutekera abana ukaza wumva ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Uzi impamvu? Iraruta papa wawe, iraruta mama wawe, iraruta so wanyu, amen, iraruta nyokorome bo kwibagirwa bose. Kandi nige batonda kwibagirwa bo gukunda bakagiraho bagarukira. Imana izadufasha rwose. Uyu munsi narinzi ko tuzabana, ariko hari ibintu bizahindutse bituma umunsi w'ejo kuwa mbere dukora inama kubera ibihe turimo byo gusoza umwaka n'ibikorwa biteganijwe n'andi mabwiriza hari. Dushaka kugira ngo uyu munsi dukora inama yo kubihuza. Rero si byiza ko bayikora tudahari, bituma rero nsa n'ugize gahunda yihuta. Ndamusaba ngo areke nkore mu bambere kuko ndabizi ko mufite umugisha mwinshi uyu mugoroba. Hari abandi bakozi b'Imana baza kuza. Rero kuba twahageze turashimira Imana. Ikindi natwe turashima kubw'abana bacu Eric na Madame kuba kino gihe baraje byaratunejeje. Harimo kuba ababyeyi babo ku mubiri no mu mwuka. Ubu turi kumwe n'abuzukuru batukikije, turanezerwa cyane kandi ni nziza. Abonye umwana wacu Odonga twariyo, ariko nabonye bavuga muri Australia, sinamenye sije wiyegereza sindi pastor ariko uru rusengero, ariko nanone turabisangiye Bishop. Sinzi nimba bahagurutse igihe ninjiranye n'abana bacu bavuye Brisbane abakoze ubukwe bakuru b'abajene. President uri hehe dina madame wa ni hehe wicaye tukubone ngabo nguriya wa musore wacu. Karibu cyane, mubaha amashi menshi cyane kandi mwakoze kuba namwe muri hano. Kubera umwanya afite ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye abikorinto. Ubwo nyine twashimiye ubuyobozi bwadutumiye. Turamenyeranye, turaziranye. Iyo umuntu avuze buke nanje yavuze buke numva cyane. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo ni wa 8 kugeza ku wa 9. Abakorinto ba kabiri igice ni cya 4 umurongo ni wa 8 n'uwa 9. Niyo mirongo ibiri dusoma. Haravuga gutya ngo dufite amakuba impande zose ariko tidukuka imitima. Muvuge ngo amen. Ngomba kumenya ko turi kumwe. Muvuge ngo amen. Munakire nabaye mwarimu igihe kinini nzakenera kumenya ko auditoire irimo ikurikira. Dufite amakuba impande zose ariko ntitumeze gute? Tidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Ndagira ngo mugende mwumva ibyo bintu uko bigenda bikurikirana. Umurongo wa 9 hakavuga ngo turarenganywa ariko ntiduhanwa. Nukuvuga ngo ntibatujyana ngo batugeze mu ndiba y'urwo, tuja kugera hagati tukavamo. Icya 4 dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose.
ni ukuvuga ngo birashoboka ko turambarara ariko tukongera tukeguka. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Ndongera nsubiremo kuko nimwumva icyanditswe biradufasha gusobanura umwanya mutoya. Ndongera nsubiremo urwandiko rw'Abakorinto ba 2:8-9. Dufite amakuba impande zose. Bisobanura iki? Amakuba imbere ukayasangayo, wasubira inyuma ugahura nayo, waje ibumoso ugahura nayo, waje iburyo ukagira gute? Ugahura nayo. Impande zose. Ariko Bibiliya irabivuze ngo nubwo duhura nayo makuba impande zose, nta na rimwe dukuka umutima. Icya kabiri, turashobewe ariko ntitugize gute? Ntitwihebye. Icya gatatu, turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntitugira gute? Ntidutsinda. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Teme baduhaye iravuga ngo kwizera mu bihe by'urujijo. Bishop wayimbaye ni uyumva neza kubera ko azi impamvu yatekereje, kandi ntabwo twari kumubaza ngo se urifuza ko tuvuga iki, ko numva ari teme iri vast. Ariko hari kimwe nasobanukiwe, nuko harimo amagambo yo kwizera, ijambo kwizera, hakabamwo ibihe birimo umwijima, ibihe by'akabwibwi, ibihe umuntu atakibona inzira neza. Niyo mpamvu hano bavuze ngo uko kwizera kwaba gusa gute, kwagaragara gute mu bihe habayeho urujijo, za dute zo kwibaza byinshi, zo gutekereza byinshi, zo kwibaza ngo ese biragenda gute, zo kwibaza ngo ese ibi byabaho. Nukuvuga ngo icyo gihe haba habaye iki? Urujijo. Igihe cyo gusa naho wisubiramo, wipoza de mille et mille questions, harimo ibibazo ibihumbi n'ibihumbi. Sibyo twakwita urujijo ra? Avuga ngo amen. Abajene amen. Ugize ngo urebe iri jambo cyangwa se mbaze ndeke ibyo kwizera, ubanze urebe ibihe by'urujijo. Ibihe by'urujijo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Impamvu nyinshi pe. Narimo ntekereza iyi Zaburi ya 73, iyo uyisomye, ahantu umukiranutsi yagiye mu rujijo, noneho atangira kwibaza ibibazo byinshi cyane. Haravuga ati igitangaza cyarabaye, nagiye kureba nsanga abakiranirwa nibo baguwe neza. Musome iyo Zaburi yose. Naratangaye kubona abakiranirwa bagubwa neza, nono abakiranutsi ugasanga ntabwo baguwe neza. Bimutera urujijo. Ni gute umukiranutsi atagubwa neza, ukiranirwa akagira gute? Akagubwa neza. Noneho haranavuga ati ndetse ugiye kureba le fait, ibimenyetso bigaragara hanze, ati baratunga bakabyibuha ngo bakagera igihe n'amaso kubera kubyibuha ngo ashaka kubasohokamo. Ariko ugasanga umukiranutsi, simvuze ngo kugira make ngo nico kibazo, ariko ugasanga koko hari ubuzima yarumye. Noneho akibaza ati se ibyo byashoboka gute? Ngo arangiza agira iki? Agira urujijo. Biramucanga. Umusore ukiranuka agatinda kubona umugabo, abandi bakamunyuraho kandi batanganya gukiranuka nawe. Sizo sera?
abakobwa icyo gihe ntibaza baja mu rujijo. Umuhungu agateretaha agakubitaha akagira ateriye ugashaka akazi bika none ukazusanga ariko abandi noneho bakoroha bakaza bibaza ariko se iriya mana yizeye ese ruriya noneho urujijo rukaza. Sema haleluya. Urujijo rukaba rwabayeho. Ibitera urujijo ni byinshi cyane. Ubuzima bwa kila siku every day hari ibibazo biba. Noneho usomye neza iriya Zaburi ngo bigera ahantu Imana irabibona ngo ibona ko uwo mugabo yacanganyikiwe, ibona ko abakristo biki gihe bagize ibitekerezo bindi bibaza. Naje mperekeje abandi tugakereye amaterme, ariko ngiyewe naje mperekeje abandi bantu, ariko ngiyewe rwose naremwe nande, ibibazo bikaza byinshi cyane. Noneho iyo usomye iriya Zaburi, Bibiliya izivuga ngo kugeza aho nagereye ahera, kugeza igihe nagiye mu bikari by'Imana mpageze, maze ngo umwuka wera asa n'ufunguye ibitekerezo, ngo aramufata ngo ngwino nkwereke. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Aramubwira ngo ngwino nkwereke ikimara urujijo, ngo kugeza igihe nageze ahera, ngo ngiye kwitegereza iherezo ry'abo bantu, ngo mbona uko bagenda bakomera, bagenda bamanuka bajepfo, ngo naho umukiranutsi akagenda azamuka. Ati je comprends. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Ndagira ngo mbereke ibi bintu mu bintu nza nkunda gusoma, inza ndeba ico Bibiliya ivuga ku mukiranutsi, nkavuga n'ikivuga ku badakiranuka. Iyo usomye hariya mu Migani hazavuga ngo umukiranutsi ngo azatangira ameze nk'umuseke. Umuseke ni umuco wa ryari wo mu rukerera, ngo amaze ngo ukagenda ukura ngo kugeza igihe bihinduka nk'amanywa y'ihanga. Amanywa y'ihanga ni ukuvuga ngo ni saa sita, umuseke wawe urebamo, ariko izuba rya saa sita tushobora kurirebamo kuko riratwika cyane. Bivuga iki? Umukiranutsi le petit commencement atangira buhoro, akagenda agagara akomera. Noneho uko agenda yatangiye ari muto agenda azamuka, gukiranirwa kugatangira ari kunini, kukagenda kunyoho. Turi kumwe? Muvuge ngo amen. Ahangaha rero ni ugushaka kwerekana ko urujijo ruhoraho, ariko urujijo ntibisobanura sifa kwa Mungu. Mumbabarire, urujijo niyo rwaba tiruhindura realite spirituelle, tiruhindura ibintu byo mu mwuka. No. Sema haleluya, sema haleluya. Iyo usomye igitabo cya Habakuki, umuhanuzi Habakuki, nize kiriya gitabo ndatangara. Umunsi umwe ngo Habakuki ngo agiye kwitegereza, ngo areba uko Isiraheli imeze, ngo aja gusenga ariherera, aja mu butayu, ngo abwira Imana ngo sinari numva ukuntu abakiranirwa barusha imbaraga abakiranutsi, sinabona ukuntu umunyabyaha ategeka akadomina. Noneho ngo beramucanga, ngo bimucangaje gusenga, abwira Imana ati ntabwo bizashoboka, ibyaha byaragwiriye biradomina, nibyo biri ala une, abakiranutsi baribagiranye, iki kintu bizagenda. Ngo agire urujijo gusenga, ngo aje gusenga, Imana iramubwira ati sawa, numvise gusenga kwawe. Timwumva ko yagiye gusenga kubera ko afite urujijo? Ati numvise gusenga kwawe. Imana iramubwira ngo sasa, kubera ko numvise gusenga kwawe natanze igisubizo. Ati ni ikihe? Ati ngiye guhagurusa abakaradaya baza bagenda ku mafarashi yirukanga. Ati agiye guhana ubu bwoko bwakiraniwe. Noneho arongera acanganyikirwa bwa kabiri. Ati noneho ndatangaye, natakiye kubera ko nibura Isiraheli ikiranirwa nka 70, ariko 30 harimo gukiranuka. Abakaradaya b'abanyamahanga ijana ku ijana, ni gutumya byaha yakubita umurusha gukiranuka. Ati byo nabyo simzumva. Ati yongera kandi agira gute? Acanganyikirwa bwa kabiri. Inzira z'Imana zirakomeye.
muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ibicanganyikisha abantu ni byinshi cyane. Bankumbariza mugenzi wawe mubwire ngo se ijambo ryitwa urujijo waryumvise? Hari ubwo woba warahuye nabyo? Bankumumbariza niba hari ubwo yigeze kuba mu buzima yahura n'ibyo bintu. Hari umunsi wibajije ibibazo igihumbi. Reka ndeke iby'ubuzima. Hari biza bicanganyikisha abantu. Iyo usomye hano muri uyu murongo twasomye, narebye ibintu bigera nko kuri bine. Hari aho bavuze ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka umutima. Turashobewe ariko ntitugize gute? Ntitwihebye. Umuntu washobewe azamerata. Nimumbwire ukuntu azasa attitude y'umuntu washobewe. Ni ukuvuga ngo noneho akanagahuma munwa. Ni nko kureba ibintu bikakuyobera, byarangiza kukuyobera ugatangara ukifata kwitamata, ariko yeme mwogacwa ibi nibitabayeho byagize gute? Byabaye bikaza niki? Urujijo. Hari igihe ubuzima tunyuramwo bwa 21e siècle waje witegereza amahano, ukitegereza ukuntu kwizera kuri en crise, waje ureba hanze ukareba no mu rusengero ukazusigara wibaza ngo ese noneho nagahuma muno. Hawa wundi wavuze ngo bashatse itorero barisanga mu isi, ngo basanga isi bayisanga hehe? Mu itorero. Abantu baravanga, abavuga butumwa bakavanga, abaririmbyi bakavanga, abafite impano runaka bakavanga, bakavanga. Noneho wagera mu gatangara, wazugera no hanze wareba ibintu bisigaye bihari, utagitinyuka kuba wavuga kuri podium, bikaza n'urujijo. Ntabwo ari byinshira? Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Urujijo. Nimba hari siècle yabayeho ifite urujijo, ruzanwa n'ibibazo, ruzana n'imyitwarire, ruzana n'ibintu bitangaje, niki gihe turi. Uko kujijwa kubayeho, kwizera kwamera gute? Muvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Iyi mirongo nasomye kugira ngo nijire mu masomo neza, ndagira ngo mvuge ibintu nka bitatu nakuyemo. Nindangiza ndavuga inkingi zigera kuri 5 umuntu azahagararaho maze kwizera kugakomera. Umucyo ukamurika habaye umwijima. Asifiwe. Asifiwe. Amasomo agera nko kuri 3 nakuye muri iri jambo. Isomo rya mbere, iyo usomye iyi mirongo, ubukristo si ukudamarara gusa, hari ibihe by'urugamba. Turi kumwe? Bwana asifiwe. Nuko mutarabyina cyane se? Nuko twakupse kubyina kwanyu? Ndashaka ko mugira mood y'abantu bari ko babyina hariya nkababona. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Kandi nanezerewe kubera ko mwarangije kubyina mukicara. Uyu munsi murumva badi. N'ukuri kw'Imana. Muvuge ngo haleluya. Uyu munsi Holy Spirit aratuganiriza. Icyambere nakuyemo, ndagira ngo mbabaze, ubu Kristo si ukudamarara gusa, hari ibihe bimeze gute by'urugamba. Mufashe gusoma iyi mirongo. Murumva ari ukurya imigati gusa na mayoneze hano? Murumva ko ari gusinzira no kudamarara? Oya, hano bavuze ngo dufite amakuba impande zose. Abo ni bande? Ni Paulo wandika abizera. Nta kudamarara kurimo, hari ibihe by'urugamba. Ikindi,
dukenewe, ariko tidukuka umutima. Turarenganwa, tiduhanwa, dukubitwa hasi, ariko tidutsindwa rwose. Bwira mugenzi wawe ngo ubukristo diye ntabwo ari umunyenga. Oya, ubukristo ntabwo ari bya sidanse gusa, si uguceza, si ukubyina, no. Muvuge ngo amen. Yes, ubukristo si ibyo gusa, nabyo birimo, ariko si ibyo gusa. Kindi kuza kintangaza, umugabo umwe, umwana ngo yagiye mu kiraro ngo akigeremo. Urumva ni umwana wa bose, se wari warahatse abashumba baragira inka bagiye mu biraro, amwohereza yatujyayo mwana, atujyayo aragera ngo ashike. Urumva nyine niwe wa chef, yageze mu bashumba barangira inka niwe wa chef. Ati uranywa amata yarangiza. Umwana utaramenyereye ayi mu kiraro, namwe murabizi, uraje kuzana icariro urakukiki ngo akubite kabiranana, maze bamucishijeho iminyafu, avugije induru. Ati yampaye inka, kuravuza induru. Ati kurayivuza ute? Ati ko murankubita. Waje utabizi, wakagombye kuza mu kiraro ubizi ko ikiza kirera abana abashumba si ikindi n'inkoni, wakagombye kubimenya. Hano si mu rugo kwa iwanyu kwimatera kurya uryama ku byatsi n'ibindi, wakagombye uri bien préparé. Bagukubita ugatakabuke ko mumbabaje, uraririra nde? Mama wawe se papa? Uraririra mama wawe se cyangwa se papa wawe? Urashinyiriza. Ni gute muza muhura n'ibintu bizana urujijo mu kwizera ugatangira kuvuza induru? Ariko naje mperekeje abana, ariko mana ntuje umbona. Waje utabizi. Muvuge ngo amen. Waje utabizi. Shanza ntangara ukuntu abantu baza baje kuri podium bakabwiriza, nimuze mwese ababuze bitotsi, muze murabironka, ababuze amahoro, abagize gutya nimwirukanka. Bakabwira ngo muri Yesu byose ni ukugera batasinziraga bagasinzira, abari barabuze amahoro bagatangira ngo cekaceka, bakagira ngo nibyo. No, umwami Yesu yaravuze ngo nimba wifuza kunkurikira, wikorera umusaraba nkurikire. Injiri ya prosperite yo guhora babahenda babagira gutya ngo ibi nibi, hamwe n'ibyo muri Yesu harimo gutera imbere, ni okay. Ariko iyo ibihe bihindutse nta bwoba, kuko ntacyo natakaye. Muvuga ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Sukudamara somo rya kabiri, mbariza mugenzi wacu ngo ico cyambere uracakiriye? Wachakiriye? Yes. Icya kabiri tuvanamo, Bwana asifiwe, kubera ko ubuzima atari ukudamarara gusa. Niyo mpamvu harimo igisobanuro cy'izina twitwa. Turi abasirikari bande ba Kristo. Bo guheza uniform, barangiza kugeza uniform ukitwara nk'umusiviliyani, maze kamanda yakuyobora wewe jeshi simama, ukazubanza ukaza wihungura ku maso. Gihe cyaje urujijo na Satana bimenye ko ndeke ndi umusirikari. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, turashari kumwe? Icya gatatu, niyo mpamvu nizemo ikindi, ubuzima bwa gikirisitu tibugira formule wa adaptaho gutya ngonda reka mbabwire, hari ukabona umuntu ukaragenda atya ugahita usa naho wahanura, ukavuga ngo iherezo rye byose byarangiye, ibintu bya c'est fini terminé, ntitubizi uyu byamurangiranye. Oya, ubuzima bwa gikirisitu yusomye aha harimo kudamara, ariko 2 turi jeshi turwa, yewe ntukishime vuba.
cyangwa ngo urire vuba. Ubuzima bwa gukirisitu formule zayo zigenda zihindagurika. Igihe abantu bavuze ngo noneho biramurangiranye, nico gihaza komera. Nico gituma wasomye hariya ukuga nawe waje kwaka Moridekayi ngo aje kumumanika. Genda umuvane ku irembo, wewe nta wundi ukomeye umunsi yanje ni wowe, umufata uzane yafa. Kurya wabivuze hatabuze na kimwe. Ariko ikiza kinezeza iya mwambika umwenda w'umwami akambikwa n'impeta n'ibindi, ariko Moridekayi agasigara mu biro. Tivyari binejeje. Yagombaga gusohoka mu biro, wa wundi wari mukereya ibijyanye n'urupfu akaba ari we wenyine uzamura, akamuzamura akavuga ngo dore uwo umwami ayubaho kwaza genza n'uyu. Reka kubwira ubuzima nubwo bwageramwe urujijo uri umukiranutsi kibaka kwa appliquer formule izi sani y'abandi. No, sema haleluya, sema haleluya. Formule tugwa hasi ariko tuba turambara radi. Abantu mvise bavuga ngo haleluya. Ongera mumbarize ngo se waba waranyuze mu buzima bwuzuye urujijo? Ongera umubaze. Cyambere witegure kurwana kubera ko uri iki? Uri umusirikare. Ica gatatu humura. Iyo ugeze kure kibisobanura ko byarangiye, ahubwo niyo tangirira ryo gukomera. Sinshaka kujya mu bijyanye byenda mu pwezindi zikurikira hari byo ngiye kuvugamo. None se ibi igihe cy'urujijo ko kwizera ko kuza guhindura ibintu byose ni iribihe banga rizarifasha gutegeka ibyo bihe? Turi kumwe? Bwana asifiwe. Ni irihe banga? Niba ubuzima atari ukudamarara de turi ngabo abasirikare bagomba kurwana turuwa, iyo twagera hose ntibisobanura ko ari iherezo. Ibyacu bihinduka vuba kuko Bibiliya ivyerekana. Ni bande bimerera gutyo? Nabafite irihe banga? Bizaba ari ibihe bijanywe n'ubuzima bukomeye tunyuramo, bizaba ari ibihe bijanywe na krize yo kwizera. Niki gihindura ibintu? Principe, ibanga ry'igisubizo cy'ibintu byose. Icyambere, ugomba gusobanukirwa ukamenya neza kamere y'Imana. Amen. Mwongere cyane. Amen. Kumenya kamere y'Imana. Noneho ibindi byose byanyeganyega, ariko we ukumva ko hari inkingi wubatse, inkingi wegamira, inkingi ufata yitwa kamere y'uwo nizeye, kamere y'uwo mbwira abantu, kamere y'uwo nigana, kamere y'uwo duhagararanye. Ibintu bizakomera ukabona handi bihaye bijamo amakuba hirya no hino de tukareba abantu, uzatumbire kamere y'ubumana. Kubera ko Imana tuvuga, mbibabwire bavandimwe, ni Imana tutashira muri teori, ukamenya realite y'Imana imeze ite. Noneho kwizera kwawe kudashingiye kuri kamere y'Imana tikwakomera. Musubize mwese ngo kamere y'Imana. Aho tuvuga kamere y'Imana.
iyo usomye kubara 23 umurongo wa 19, kubara 23:19, Balamu abwira Balaki, aramubwira ngo Imana si umuntu ngo igire gute ibeshe, virigire, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Point. Arakomeza, ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Ndashaka kuvuga kuri phrase ya mbere, havuga ngo Imana si umuntu ngo igire gute ibeshe, ahakurikira ngo kandi si umwana w'umuntu ngo igire gute yicuza. Aya magambo aratandukanye. Kubesha, wabesha uzi neza ko utayivuga kuri wabigambiriye, sibyo? Titeye nk'abantu ngo igire siyasa, reka mbeshe muri ubu buryo n'ibindi, ndebe ko uyu muntu nagira icyo mukuraho, tizibeshe. Ariko icya kabiri, aha havuga ngo si umwana w'umuntu ngo yicuza. Kwicuza nshobora kuba afite bonne volonté, nkaba nabitangiranye neza, ariko nagera hariya kubera circonstance ngasigara ngo yo, ariko ibi ngibi nabikoreye iki, nabitekerereje siko mu matangira yarameze. Ntabwo Imana iyo yivuze, niyo mpamvu kenshi mureba nje sinkinashiki nazijya za fundraising zo gushusha amarangamutima y'abantu, kuko hari mutazatangira kama ngo ntanze miliyoni 5, yagera yagatangira kubara minervale y'abana, akabona nibyo ntibigeze, akavuga ngo ariko kuko nari nasaze, nari nibajije. Buri arimo yicuza ibyo yagize gute yakoze, ariko yarafite bonne volonté. Naho uri ubeshawe nuko navuga ibyo adafite no mu migambi, atanatekereza. Imana rero ntigira karakta yo kumva ko yakubeshya, no, nimwumve kamere yayo. Icyo yarangije kuvuga ntibinashoboka ko yakwicuza. Swate wicuje kubera ko utabishoboye, utanabifite, bikehanye ari bike, Imana ntibaho. Mureke mbabaza. None se Balamu yari kwavuga ibi aha yiyaderesa kuki arimo abwira Balaki? Nimuzaza musoma ijambo muza murishira muri context. Yari yamuzanye kugira ngo avume Isiraheli mu kibaya cy'Imowabu, yagira ngo avume akabahesha umugisha. Balaki atari ko ito, none nakuzanye kuvaniriya kugejeje ahangaha, utangiye kubahesha umugisha, nagize ngo urabavuma ngo mbaneshe. Noneho rero reka kubahesha umugisha, kandi noneho no kuvuma ko byakunaniye ubireke. Ngo amarara muhindukira, baramubwira ati yewe, uzi ko utazi kamere y'Imana, ntizibeshe kandi ntizayicuza. Icyo tuhaye turwana nacyo, ko turarwana no kutabesha kw'Imana, ko turarwana no kuticuza kw'Imana. Iyo usomye muri 23 ya Kubara, niyihe verse yo muri Bibiliya Balamu yari kwarwana nayo? Niyi. Mutekereze, Imana ni igitangaza. Kararwana n'igice cya 12 cy'itangiriro. Umunsi Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo muri Uriya bakorodayi, imubwira imigisha igera kuri 7, kwereka igihugu nzakuraga, uzahinduka ubwoko bukomeye tusa n'ibindi, uzakuvuma azavumwa, uzaguhesha umugisha azagira gute aguhesha umugisha. Igice cya 12 cy'iki cy'itangiriro. Aburahamu ava abyara Isaac abyara Yakobo abyara abana 12 barimo Yosefu agenda mu Giputa. Muja mukurikira mwumva Imana, ngo aje mu Giputa, Yakobo amusangayo kubera inzara yateye, nawe asazirayo, nabase babazaye na Yosefu bose basazirayo. Imyaka 430 ngo irangire, Musa amaze kuvuka, akura ubwoko bwa Isiraheli hehe mu Giputa, abwerekeje mu gihugu cy'isezerano ngo bagere mu kibaya cy'Imowabu. Abarco gihe Balamu haguruka kubavuma. C'est combien de générations? Uzumenya neza ko kamere y'Imana uko iteye, iyi twigisha, iyi tuja tuvuga, iyi tubabwira, iyi tugendana nayo, iyi tutaza duhemukira. Nugera mu gihe cy'urujijo, gutewe no gukiranwa kwawe, guteye no kumeze n'amahame wagendeyemo,
uza wibuka ko Imana ihaye gukoresha ibi ni Imana itazigira gute itajire kandi itazayisura. Muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Ntabwo ari Imana ijibesha di. Iyo niyo dukorera, niyo turirimba. Abajene bacu iyo mubyina gutya muza mubyinira kuri hejambo. Ku Imana igira kamere itazihinduka itabesha. Très bien. Noneho rero nubona byagenze nabi bazagereke baguseke nguza wirirwa ubyina gusa wabaye mu byina none se ko tubona n'abatazazina baragusize. Ubabwire ngo ntiza yishuza, ubabwire ngo ntizebesha, ubabwire ngo kamere yayo iyi mziniraho mvuga sibara. Noneho ibihe by'urujijo nibiza aho kwegamira abantu cyangwa se ibihe ngo bikuganirize wegamira Imana na kamere yayo abari kuganiriza. Nuryama nijoro wiseguye nushaka amarira atembe ariko ubwira Imana ngo Mana ndabizi neza kutaza wicuza kandi utajubesha icyo wavuze uzugira gute uzugisohoza. Umwijima uzaweyuka izuba rikava. Amen. Bwira mugenzi wa mubwire ngo ngiyo password ya mbere, code ya mbere, chiffre ya mbere igize password yo gutuma urujijo cyangwa umwijima wamuritse umushuka murika uzuhagarara kuwo wizeye. Imana itaje henduka. Amen. Sumwana w'umuntu muri ministry ibintu nibikomera nubwo abantu bose baguhana cyangwa abandi bose bagaseka uzumenya ngo iyo mpagararanye n'Imana itajihinduka itaza yicuza irahagaze nawe niyo bakwibwira ngo narambariye nzegura umutwe. Mokozi wetu ahimidiwe milele na milele. Mokozi wetu ahimidiwe milele na milele. Oh, hallelujah. Imana yacu ni Imana itazinyeganyega. Hari abantu bazakunda kuvuga ngo Imana yo ku musozi wa Karmeli ni Imana ya Eliya wahanganye n'abahanuzi 850 ababa ari n'aba Asheri 800 ku musozi Israeli yose yige. Arababwira ngo Imana isubirisha umuriro itajihinduka. Kandi ikintu kiza kintangaza n'uburyo yavuze amagambo atatu. Aravuga ngo bimenyekane kuri Imana nanje ko ndi umugaragu nabikoze kubera ijambo, nabikoze kubera ko wewe wavuze utaje uhinduka. Ibintu byose birahinduka. Muzamubwira ngo Imana yarangije amateka, umuzamubwira ngo Imana yashoje igitabo cyo kwandika amateka n'abizera. Amen. Harayifite muvuge ngo amen. Bwira mugenzi wawe ngo nawe iracyahe yandika amateka hamwe nawe. Yes, kuko n'Imana itashinduka. Zaneba abantu bazabiyapuya ku bantu, abantu barahinduka, abantu baricuza. Imana ntihinduka, Imana ntiza yishuka. Imana ni inshingu zawegamira ibihe byose bigatambuka bigasigara uri muzima. Ndukegamira izindi nkingi zizazinyeganyega. Abana bacu bari hano muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Mwongere cyane amen. Izindi zose ni ku musenyi zose Imana yonyine uyegamira. Biraruta ibihugu bikomeye ngo abenshi biringira amagare n'amafarashi. Twe tuziringire Imana. Uriya ndagira ngo mbabwire iki kintu.
iyo ibihe byakomeye urujijo rwajemo hazamo amajwi menshi satani araganira ibihe bikavuga ibihe bigira imvugo itangaje biza bikubwira ngo byarangiye termine tiwashobora kubicecekesha udafite kwizera niki kitagicecekesha ibihe n'ukwizera kugaragara mu bihe by'iki by'urujijo kandi kwizera ntiwizera ubusa wizera Imana iguhagarariye parce que kwizera ce n'est pas ikintu ujugunya mu kirere kwizera gufite aho gushingiye nizeye iki nizeye uwo duhagararanye hari umugani bazavuga ngo uhagarariwe n'ingwagera gute aravoma uzareba umwana uherekejwe na se abandi bana bari bagize iminsi bamutera ubwoba isa muhagaze mu bitugu azahindukira mureba mu maso umwe agatangira gucokoza abandi wowe icizere cy'ibihe atangiye kubikontorora impamvu hari ijisho y'igitsure gikomeye habona kiyageze gute hejuru uzureba ari iki kiguhagarariye mu bihe by'urujijo niki kiza kiguhagarariye ubona iki ibindi byose n'ubusa igikomeye niki Imana kamere yayo asifiwe milele Yesu asifiwe milele Yesu Imana wasoma muri Timoteyo wa kabiri 2:13 umva ko aje avuga kandi nubwo tutizera we ahora ari wo kugira gute kwizerwa Imana yacu ntabwo ari Imana ishindurwa n'ibihe abantu bose bashobora kuba batakwizera Imana ntizagira krize never Nzambona abantu bishope bagira urujijo ngo ariko turashize ngo ibintu byagenze gutya turahwereye mureke mbabwire iki kintu naratangaye jewe ndi historien de formation niza amateka mu mashuri yanje iyo batwigishaga baratubwiraga l'histoire amateka ntabwo ari umurongo gutya ntabwo ari linéaire gutya sibyo ni cyclique bigenda bizenguruka gutya nico gituma muzamubona ndimubona umugabo umwe ngo yigeze kuvuga aravuga ngo sinzasaza noneho abantu badodesha abajene badodesha twadupantara dufashe nk'utubana n'abakadodesha ibyo bikaza bigatambuka bongera kandi badodesha bya bindi bizabigenda bikubura umuhanda ipantaro hariya mu birenge kagenda bikubura byose nawe aradodesha ngo bagere mu gihe bidafite umufuka ati muransize murakanyagwe ntabwo ibingibi no bakibishoboye noneho kera twagaza dutereka imisatsi kageririyo ikindi gihe bakongosha amasunzu ikindi gihe bagaharangura noneho abahungu biki gihe bavutse timuza mumena ko tusiye twarahambiriye gutya za pacanga zizongera zigaruke zizagaruka generation iri nyuma yanyu zizagenda zose zigenda zikubura parce que zahuriranye niyo generation ibintu byose bigenda bizenguruka niko kurushinge rurazenguruka rukazana ipantaro ifunze hariya ku maguru bigasora bekazenguruka bekazana ca kindi kinini wewe wahuriranye nava ngo ni bishasha si bishasha arabandi babi bayimwe imbere yawe ico bisobanura ko ari cyclique noneho na wabisoma muri histoire umunsi mwe nimo medita igitabo cy'umubwiriza Salomo yanditse aravuga ngo nta kintu na kimwe mwisi gishasha cabaye ngo ikiriho cigeze kubaho timumva ko ari cyclique la définition neza y'ivyo twize hari nta gishasha kibaho ibyo ubona ubu byigeze kubaho noneho twebwe twahura nabyo tukavuga ngo ishize ntaho ishize byigeze kubaho n'ahantu mureke mbabazo ubu ngubu ku isi hayigenda ibakorompi cyane uwo bari abantu bakijijwe basanga ari miliyoni zingana tiwabura za miliyoni zikijijwe ariko hari igihe isi yatuwe na za miliyari na za miliyoni hasigara umuntu umwe gusa ukijijwe umwe witwa Nowa umwe maze uvuga ngo isi irashize niki gishasha cyaze kitabayeho
ngo jewe nananiwe kwizera, ngo urabona ibi byose byankuruye. Imana azahamagara Nowa imubwire ngo Nowa, igihe cawe hari population zingana gutati, bose nasigaye ndi ngenye na madame n'abana bangahe, 3 n'umugore we n'abana be bafite abakazana biwe, abari bo binjira mu kuge bonyine. Ubu bantu basigaye barasaza bavuga ubutinganye turahwereye, n'amasengero asigaye aya Benisa. None Sodoma na Gomora yatwiswe niki? N'amatariki ya Sodoma na Gomora yabayeho. None urujijo muhaye muvuga ngo ruriho rutigeze kubaho nuruhe? Abarubayemo ntibizeye. Winanirwe ariko ntukaje wirirwa ngo abakristo bw'iki gihe, abasore b'iki gihe, njyewe n'iki gihe, mwebwe nuko mwakuriye aha naha. Ubukristo urujijo rwabayeho, haba mu cyaro, haba mu mujyi, haba mu iterambere, haba iterambere ritarabaho. Urujijo rwose rwabayeho, abaza banyuramo babicishamo kwizera. Sema haleluya. Nta rwitwazo na rumwe. Murumva nyine umujyi waradufashe, inyota zabaye nyinshi. Nta nyota iri hanze, si n'izuba ryinshi, ikurimo wowe. Abandi ni bataraga ni bazima, ni wowe upfuye. Ninde wakubwiye uzadushyiraho pluriel uzuvuga usengiriye? Muvuga ngo Imana itubabarire, mwongere cyane Imana itubabarire. Umunsi umwe Eliya yagize amakosa, abwira Imana ngo naryamye munsi y'igiti cy'umuretemu kubera ko nije usigaye umukiranutsi ngenyine. Imana iraseka ati we nyamanza unayuwa nani wewe, ndacisigarije abantu 7,000 bitarapfukamira nde baha nunanirwa kwa rwako tumupe mwana utukufu. Nitutizera Imana izahora ariyo kugira ngo ni wowe uzahomba. Bwira mugenzi wangu Imana yacu ntizihomba di. Ntabwo Imana yacu izihomba, no. Ifite ibihumbi n'ibihumbi bicizeye Imana. Banyuze mu rujijo, kwizera kuramurika nkaza ziriya nizihariya ziriya za projecteur yo kwizera igira umuco urutaye ibindi byose. Izi kubita ngo pwa umwijima wose ukamugenda. Kwizera. Cha kabiri, tumupe mwana utukufu. Tuongeze tena tumupe utukufu Yesu. Haleluya. Nimuvuge ngo kamere y'Imana tijishinduka. Uwo ni wo twizeye di. Mokozi wetu ahimidiwe. Mokozi wetu ahimidiwe. Ahimidiwe tena. Ahimidiwe tena. Dufite Imana. Mtoto wangu nabonye wa musore kunda cyane uzuririmba tukajyana izina naryibagiwe se wasohotse. Ntandirimbe ziririmba hejuru y'Imana. David ntandirimba harye ziririmba utukufu wa Yesu na kudahinduka kwa Yesu. Imana ibagire tuyiha amashimenshi cyane iragahora ku ngoma. Nzanezerwa kubera ko korera Imana itari bari. Bade nzanezerwa abajene mpayemo na rimwe mwenshi muri hano. Nzanezerwa ko tubabwira Imana itari bari. Nababwiye ngo uyu munsi ndababwira ikintu kiri ku mutima. Tuzadukorwa n'isoni kuko dukorera Imana ibyo yadusezeranije izabisohora. Yaduhamagaye niyo kwizerwa di. Nta muntu woshiraho dodani imbere kuko gusa pagararanye n'Imana nyireba igitsuri gatangira kunyika. Samugenda musamunitse umutwe. Imana yacu irakomeye. Nta n'umuntu wo gutunga urutoki guhagararanye n'Imana. Ese uko hari cyo muhamwakira?
haca muhamwakira mwe banku wirata kuri mugenzi wa mabwira ngo umva Imana nize yuko iteye ngiyi ejenduka kimeze nk'abantu no mubwira ngo ntabwo Imana yaje imeze nk'iki nk'abantu. Sema haleluya, sema haleluya. Niyo mpamvu muza mubona abantu b'abasaza nkatwe tubyina. Ntabwo tuza tubyina ngo nuko sente yagiyemo, tuza tubyina n'ikidukirigita imbere. Kumva mu rukerera umuntu karavuga mu ndimi yagendana mu muhanda ukumva ateye ikivugirizo c'indirimbo. Mukecuru yabahaye atonora intoryi zo gutekera abana ukaza wumva ngo Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Uzi impamvu? Iraruta papa wawe, iraruta mama wawe, iraruta so wanyu, amen, iraruta nyokorome bo kwibagirwa bose. Kandi nige batonda kwibagirwa bo gukunda bakagiraho bagarukira. Aba ibihe byo kujwigiriza ukaza wamujwigira ngo so hayakureba na mama hayakureba ntagira icyo akora. Amazi Imana yahagoboka. Muvuga ngo haleluya, mwongera cyane haleluya. Imana yahagoboka data wa twese. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Ndumva ntangiye kubakurura, mwari mwandemerereye ntangiye yeme sinzi ibintu byari byabaye ko ndumva ntangiye kubakurura mwese. Uvuga ngo haleluya, oh haleluya. Mokozi wetu ahimidiwe. Yo haleluya, hariya la power. Muvuga ngo haleluya. Iyo niyo Mana twizeye. Iraruta n'umugabo wa izi kugoboka. Buriya no babwira mwese hano sino babeshe. Nta muntu numwe nakunda ngo munganye urukundo nk'urwo kunda madame hari. Uko kera mugize sharise? None. Ubu nabwira Bishop mukama ngo mwese azabakunda kurusha musheri wiwe se? Ala atawe peke. Ariko haraho madame yagera mu rukundo rwose afite akananirwa gufata, ariko Imana ye ikagoboka. Ega tubifitiye ubuhamya, bifitiye ubuhamya, bifitiye ubuhamya, tubifitiye ubuhamya. Muvuga ngo haleluya, tubifitiye ubuhamya. Hari indirimbo mbonye yaririmbye aravuga ngo ubuhamya bugira gute bugende. Uwa sentari he ujye wacuranga sentari kimbi yaviyo mbiyo kujya mwasohotse ninde sha kadogo ngwino hano yandirimbo urayizi ngo turi ubuhamya bugenda urayizi iyo yaza kubara abakristo abaririmbyi bacu kera babayimenye kare ni hymne nationale tugira uwo Yesu ndamushima. Yes. Nizagaciro okera yacokoje kumugi dubuhamya bugenda ndashima nibyagaciro kumugi dubuhamya bugenda ndashima. Imana yacu tuyiha amashimwe. Haleluya. Ndio. Haleluya. Iyo ni Imana turirimba. Ela banda la boshekea. Maria la fa. Mokozi wetu ahimidiwe. Nasikia moto inaanza kuwaka. Sha uburi tayari. Iyo ndangije kubwiriza hano nzamzinisha gisini baba muzehe. Iyi ni imfura nkunda cyane. Tuba duhurira na kenshi ubushize nagiye Ayowa
turahurira naho twari twasize twakije umuriro w'Igisirimbana. Muvuge ngo haleluya! Ahimidiwe Yesu. Oya la baba, haya kaya. Oya kaya la foyo. Maria la kotele bonde. Maria shikiri ya la fo. Paya la foneme. Kubitigisi basha. Ndashafite ibindi bintu binni. Inama kere kuyahagaze. Yeah! Hallelujah! Muvuge ngo hallelujah! Asifiwe Yesu. Ndagira ngo ubwire mugenzi wawe mu Giswahili uyu munsi ni mutarakivuga kivuga. Muvuge ngo haleluya. Ungiye kubereka uko mubigenza. Urebe uri ruhande rwawe. Umubwire ngo Mungu wangu ni wa ajabu. Ongera kandi umubwire ngo Mungu wangu ni wa ajabu. Ongera umubwire ngo ntabwo ijihinduka tigira n'igicucu cyo guhinduka. Yes, tugende. Fire. Tuyongera amashimeshe cyane. Tuseme haleluya. Haleluya. Kamere y'Imana nigize ukumezu. Isiba yarakumize. Nuko ibyo yatubwiye kuva umunsi duhamagara. Tizi bitezukaho. Ko mwanumva neza? Muvuge ngo amen. Hallelujah. Mwangara cyane. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Uko muhaye mubonana nasaze Bishop yakoze kuri teme
y'umuriro mu buzima bwawe. Imyaka hafi igera 70 ingahe uzubona filimi zitambuka y'urujijo, umuco ukamurika, filime y'urujijo, umuco ukamurika, filime y'urujijo. Imana twizeye ntigira ibikino. Praise. Satani azahaguruka, yigeze guhaguruka mu muhamagaro, nama mbona umwijima gusa. Rero twabonye umwijima, ukazuyoberwa ni ibumoso, ni iburyo, ni inyuma, ni ngo kugeza igihe tugereye ahera. Imana iravuga ngo sinza mbeshya, sinza nico. Ntabwo tuba mwabana mwe, ntabwo tuba tubabwira teori, tuba tubabeshya ngo mukurikire Imana. Ni Imana tuzi. Maria la katala, hawaya kafa, hawaya kotele, Maria la kosheke. Ntabwo waba ukivuga gusa ngo Imana ya Yosefu, Imana ya Yakobo, Imana ya uza wongeraho. Muvuge ngo haleluya, Hallelujah. mwongera cyane, haleluya, Hallelujah. Hallelujah. mwongera cyane, haleluya. Nigeze kubwira abantu rimwe, ndababwira ngo nubona kurasengana n'umuntu karavuga gusa ngo Mana yanje uri wo kwizerwa gusa, akavuga gutyo. Yosefu, Yakobo ni byiza, ibyanditswe byatwigishije kugira ngo tugire gute bitwigishe. Amaze namara gukora liste, ukumva arapfukamye ageze igihe avuga ngo Imana yanje uyu munsi wo kuwa mbere 9:00 ku musozi runaka, uzamuva imbere. Komana numva neza, toka njiani. Ukumva umuntu aravuza ngo Imana yo mu rukera 9:00 z'ijoro, ndi mu cyumba cy'amasengesho iwanje. Rimwe narasenze mu ijoro, madame yari mu rugendo cyo gihingira ngo yari murema, numva ko umwuka mzutsa arambwira ngo byuka, ngira agenda di urujijo, ngira agenda ya Imana irambwira ngo wandike ngo ni wowe, ngenda nkora liste y'amateka, ni wowe, aha ni wowe, aha ni wowe, ngera ahantu uvuga ngo ni wowe ku musozi wo kuri Rwindi, mama shaho, ni wewe mu mujyi Ibukavu muri ya shambare narende, ni wowe bya gicuku umunsi kuri esikarini, ni wowe ku muhanda ugaragara gushya, ugatega ibiganza ukazamura. Wewe uzi gusohoka mu modoka, Imana igatega ibiganza ikakwakira, uwasohotse imiryango yose yakira akakuramiza amaboko. Kubera iki? Icyo Imana yavuze ntizigira gute, ntizibeshe kandi ntizayicuza. kugira ngo yahamagara abakozi bangana batya bagasiga byabo bagapfa kuza gusa. Icya gatatu, ipiriti cya kabiri kivuge ubu bamwe ko barava ngo none iyo Mana ko yo kwizerwa kizigira nyibonana, harabanga mazane sinarose ngewe sinzabira nyibonana. Ugomba kuzamuka inkingi ya kabiri aho izigaragarira kamere y'ijambo ryayo. Turi kumwe? Kamere y'ijambo ryayo. Ikibazo mugira, ijambo ry'Imana rishobora kuba rizari rikeye, niyo problem. Mugende mufate za Bibiliya basha mwame mwomotana nazo. Numva urwijiji rwaje, fata Bibiliya usome wumva izakwereka icyo ugomba gukora. Ntabwo Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo ari mu rujijo
ikuhindura izi kwereka ce qu'il faut faire. Niyo mpamvu Imana izikorana n'abakora kandi bakora ico ijambo ry'Imana rivuga. Urujijo rwigeze kubaho ngo rurangize kubaho. Umunsi umwe Isaac inzara yateye amapfa yabaye. Imana iramubwira ngo nawe kurareba nk'abandi. Ati ninde bakubwiye ko? Iramubwira ngo ubwo abandi bunamuye amasuka wowe genda uhinge ubibe. Mu mapfa abibira mu ijambo. Ngo agenda bumukungu umukungu umukungu umukungu. Imana nikubwira ngo fanya hivi. Fanya hivyo. Nagerageje kureba imirongo imwe n'imwe muvuge ngo haleluya. Sanga muri Zaburi kamere y'ijambo ry'Imana, Zaburi y'119 umurongo wa 89. Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora rihamye mu ijuru. Cyangwa se ijambo ryawe rihora mu ijuru rigize gute? Rihamye. Guhamana ukugira gute? Rishimangiye, rishinze, ritanyeganyega. Imana yivuze nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riza ryishinga rigahindura ibintu. Reka kuvuga turacyari kumwe yeme muvuge ngo haleluya. Nasomye hano muri Luka nimwumva abantu bamenye ijambo ry'Imana ukuntu baje bahindura ibintu, ukuntu urwijiji ruza rweyuka. Natangaye ndimo soma muri Luka, ngiye gusoma nihuta kuko sigaranye iminota mike. 7:10 haraba ngo nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu aje Kaperinawumu. Uwo ninde? Ni Yesu. Umurongo wa 2 hari umutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane wari warwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Sibyo? Turakurikiranye. 4 nabo basanze Yesu baramuhenda bati ni umuntu ukwiriye kugirirwa neza. Urumva yanze kugenda nk'umunyamahanga atuma Abayuda kuri mwene wabo Yesu kuko ganawe yari umuyuda. Ati mumbwirire uriya mugabo nanje ntabari. Nibyo nabo ngo bashikeyo baramotiva kurya proje kugira ngo yakirwe maze batangana. Ariko ijambo ryanejeje ba iyo ngira umwanya wo gutinda nari mwari kumva uko nagiye mpumekerwa. Aravuga ngo nabo basanze Yesu baramuhenda bati ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo. Twaje kukubwira ngo umukirize mugaragu arabikwiriye mwami Yesu. Ati gute? Nimwumve kuko akunda ubwoko bwacu, akunda Abayuda. Ariko abandi bazi gusobanura, bazi kumutiva, bazi kuryohesha. Akunda iki? Abayuda, akunda ubwoko bwacu ndetse ni sinagogi yacu niwe bayitwubakiye. Yewe tugira ngo amaranga mutima gahara hataba nukuri kwima. Muvuge ngo haleluya. Ukora abantu bazabava hano urusengero rwose rukamara umukumburo. Aza turirimbira neza we. Azagira gucyamana we. Mwabajene ukuga muzamukora ibindi mama mukora ubusa. Muzamukora ibintu nigihe bishop yoje gusenga naje gusenga mana we uzunibukira uriya mwana. Urabona ukuntu azashusha amateraniro. Muzamukona neza ntimukabe ingumba mu mbuto. Muzabagenda mwamwe mwicara mu nkingi hari yamwihishe nibabaza n'izina ntibarize. Ngo jewe bishop ntazamenya kumenye utazumenyekana. Abangaba rero baravuga ati yeme iyo aza kuba ari undi munyamahanga twari twabuze ibyo tuvuga. Ariko uyu akunda ubwoko bwacu yanatwubakiye n'urusengero. Amen. Simvuze ngo turondore ku butoni ariko gana none imbuto ziravuga. Ubibura urukundo azasarura urukundo, ubiba gukora cyane azasarura n'abazakorerwa. Unasinzira tu uzasinzira usarure gusinzira. Uzaba umunebwe usarure kune ubunebwe. Nukora uzasarura umugisha. Amen. Umva rero bikurikira. Noneho Yesu amaze kubyumva aravuga ngo Yesu ajyana nabo ageze hafi y'inzu uwo mutware w'abasirikari amutumaho inshuti ze ati Nyagasani ntiwirushe kuko bidakwiriye ko winjira mu nzu yanje. 7
nico gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzahuri ubwanje umva ikintu gitangaje, ahubwo tegeka umugaragu wanje aragenda. Wewe n'ijambo ryawe murangana, ntabwo kwirirwa uza usesera mu kazu kanje uvuga gusa ngo wa mugaragu we ohereza ijambo rihora rihamye mu ijuru. Vuga, nuvuga byose biraremeka. Ngibyo bizabyegera umwijima. Ijambo Imana yavuze, iyivuze urwijije urahunga. Maze nimwumve, usomye umurongo ukurikira, Bwana asifiwe, wasoma umurongo ukurikira, kuko naje ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ati genda aragenda, nabwira undi ati ngwino akaza, nabwira umugaragu wanje ati kora iki akagikora. Maze Yesu abyumvise aramutangarira, aravuga ati ariko noneho ndahumiwe. Yesu aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye bose ati ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe na hehe na mu Bisirayeli. Ndababaza nk'abanyeshuri muvuga ngo amen. Kwizera mu gihe cy'urujijo n'ukwizera kumeze gute kuza kumurika? Guhagaze kuki? Kwijambo, kuvuga ijambo rivuga. Uyu muntu aravuga ati nuvuga gusa urujijo rureba fini. Kandi ngo uwo mwanya Bibiliya, kandi reka mbabwire nigeze gusoma Bibiliya mu Baroma, sanga harimo ibitabo bitatu Paulo yerekanye. Kimwe cyo ntiyakivuze ariko avuze ibindi. Aravuga ngo Imana yacu igaragarira muri iyi Bible, sibyo? Ariko avuga izindi ebyiri. Aravuga ngo iby'Imana yaremye byose bigaragaza Imana itagize gute? Itagaragara. Nuko ngo la nature ibidukikije l'univers, c'est la Bible. Niryo Paulo yakoresheje muri Aeropango. Umunsi yinjiramo badiskise Atena, ari muri Atenayi, arababwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi ikarema n'ibidukikije. Iyi niyo yakurikira gicaniro cyanditsweho ngo Imana itagira gute? Itazwe. Kandi niyo dukorera. Abascientifique les érudits bari buzuye bo tibigeze baje gusoma amaverse, bama batangira gusoma ibikikije. Ariko ureba fonctionnement y'umubiri uko ikoze, ureba l'univers uko ikora, hari intelligence supreme. Hari Imana. Uyu nawe aramubwira ngo sinirwa soma Bibiliya, none ko ndi kamanda ndi general, niyo nabwira colonel cyangwa nkabura ngo simama anasimama, ahagurikirwe n'ijambo di Bible. None kuri afande iyo manuye ijambo niwe waremye ibintu ntakitagira amatwi. Imana yivuze ibintu byose birimo kuko niwe wabiremye. Umunsi umwe yabwiye Musa aramubwira ngo uhagarare ku rutare ufite yankoni urubwire ngo zana amazi, kuko mpagararanye nawe amazi araza. Wari wabona amazi ava mu rutare? Ibi byose mubona byaremwe n'iki? Si ijambo. None ijambo Imana yaguhaye kuko utazuryizera ko rimurika mu gihe cy'umwijima. Soza. Haleluya. Mwokoze ahimidiwe. Iyo usomye mu Baroma 4:19-20, kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, uwo ni Aburahamu, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera ko ntikuragacogora. Kwizera nimwumve kwagaragaye gute? Kuko yumvise ijambo, ahubwo abonye isezerano